Halo Frankie. Ya. Kemarin ambil Frankie lah. Beradu lah. Kemarin ambil Frankie minyak lah si Frankie. Sebab? Kan? Lapis melompek noh. Yes. Ketik ke pak? Yo. Balik go. Wah, putih lah betul ya. Kisah pendek putih lah. Boleh dalam noh. Hitam. Rasa. Strike Jess. Nama kerambi lemak nak. Berturut-turut je dapat ikan sedap. Aduh. Leki tak lo masak dah. Terbing tu. Lu mak cili toy. Jadi ambil cacian ni dapat jari jadi. Banyak. Subur-subur lo ceciang. Cekat ciak kan. Kau sero penuh kau malam lah. Ha? Camping. Bang. Kalau sibuk master tenda tadi ah. Tapi kalau kita hujan kita nggak perlu pindah-pindah kan, jadi kita lebih baiknya kita bikin aman. Jadi hujan panas kita mancing ya. Oke, siap.